Hello bakunzi baruhuka info turongeye turabasuhuje turagarutse ni muri iki gitondo cya tariki 13 z'ukwezi kwa 11 2025 bien sûr nk'ibisanzwe rero turongeye turagarutse ni update time cyangwa se amakuru ya abagezweho mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo uko situation ziba zikomeje kugenda zitwara ku mirongo y'imbere ku rugamba uko bihagaze. Nibyo tuba tugenda turebera hamwe tukabazungurutsa muri teritware zigiye zitandukanye zigize Kivu y'Amajyaruguru, zigize Kivu y'Amajyepfo, ndetse tukarebera hamwe uko biba bikomeje kugenda byitwara. Ni amakuru ya politike, diplomasi ndetse n'umutekano tugarukaho, tukareba iyo bishya bishyira. Ni urugamba rukomeye cyane aho AFC cyangwa se intare za Sarabwe nk'uko bakunze kubita bamaze igihe kirekire bagundagurana bikomeye n'ingabo na coalition. Ntabwo ari ingabo za Kongo gusa, ni coalition murabizi ko igizwe ndetse n'abasirikare byensiri b'igihugu, yemwe abasirikare b'intera hamwe ni babandi basize bahekuye u Rwanda. Inyatura cyangwa imitwe ibigiye itandukanye yibumbiye ni mayimayi z'uburyo bwose, zibumbiye mu cyo bise wazalendo cyangwa ni ya mitwe mu by'ukuri ni abasivile, nabita abasivile bafashe intwaro bagahabwa ndetse bakanagaburirwa na Felix Antoine Tshisekedi, benshi badatinya kuvuga ko ari igisasu ubwe yiteze gishobora kuzamuturikana isaha iyo ari yo yose. Ndetse ingabo z'u Burundi nazo kugeza amagingo aya zigaragara ko ziri kuri ubu butaka ndetse zikomeje gukora amahano mu misozi miremire yo muri Fizi ndetse na Mwenga. Turagaruka kuri byinshi bigiye bitandukanye, byaba bikomeje kugenda byandikwa ku mbuga nkoranyambaga, ariko kandi na drone zacu ziba zagize zitya zikatuhereza amakuru aba ari kuri tere y'imirwano. Tugiye kugaruka muri teritware ya Rucuro turebe uko haramutse, naho biravugwa ko haramukiye imirwano ikomeye cyane muri groupement ya Gihondo. Turareba ibyaho, dusimbukire muri teritware ya Masisi, muri groupement ya Katoyi, muri groupement ya Gatoyi. Ubwo turaba tugaruka muri axe ya Ntete, Mikeno, Kinigira ndetse na Ruke, yemwe na Murema, turebe uko haramutse. Hanyuma turasimbukira muri Kivu y'Amajyepfo, turebe muri teritware ya Karehe yemwe na Kabare, turebe uko bukeye, naho na hajya hahora imibondano cyangwa se imirwano. Turasimbukira kuri Patrick Muyaya, turebe ibyo Muyaya yaje gutangaza atangariza ikinyamakuru cy'abafaransa cya RFI cyangwa se Radio France Internationale. Yaje gutangaza amagambo akomeye cyane ndetse aza kwemeza ko leta ya Kinshasa yanze gusinya amasezerano ngo kuko ingabo z'u Rwanda zanze kuva ku butaka bwa Kongo. Turarebera hamwe niba koko mu masezerano mu mbanzirizamushinga harimo ivanwa ry'ingabo muri Kongo, dore ko leta ya Kinshasa ishinja u Rwanda kuba rufasha inyeshyamba za FC mu 23, ibintu u Rwanda rwakomeje guhakana cyangwa se gutera utwatsi. Turabigarukaho. Gaspard Baratuza, uyu ni umuvugizi w'igisirikare cy'u Burundi, turaza kumugarukaho. Amagambo yavuze yishongora ku baturage bakomeje kugirirwa nabi ndetse n'izi ngabo z'u Burundi bari mu misozi miremire y'Iminembwe. Turagaruka ku rujya n'uruza rwahagaritse rwanze cyangwa se urujya n'uruza rwahagaritswe muri axe ya Cyavinyonge, ni muri teritware ya Lubero. Turebere hamwe uko haramutse. Turareba mu magambo yatangaze na Bertrand Bisimwa, hanyuma tuze kuba tugaruka muri axe ya Kahwera, ni muri axe ya Mikenke cyangwa se mu misozi miremire ya Murenge. Turarebera hamwe ibikomeje kugenda bihavugwa. N'amakuru bien sûr mwateguriwe nanjye Rafiki Kijana Machachari. Tugiye kuva imuzi n'imuzingo, tukarebera hamwe ido nido, ndetse nta kindi tubasaba no kudukorera subscribe, share ndetse na comment. Ni iby'ingenzi cyane. Amakuru mu by'ukuri muzi neza ko aba tuba twakoreye ubugororangingo, ndetse tubasaba gupostinga ibiganiro byacu, cyane cyane ko amakuru yacu aba yizewe cyane. Tukabasaba rero kudukorera like, nyamuneka niba twarebwe n'abantu 2000 cyangwa 3000 mujye mwihangana
turebe yuko twabona na like igihumbi. Uzi kubura twarebwe n'abantu 3,000 tukaba tudafite na like 500. Ibyo bintu nabyo hari igihe tubyibaza tukavuga tuti se kuki mudukurikira mudafyonze hepfo hariya haba hari igikumu handitswe jeme cyangwa like. So ni iby'ingenzi rero, twizere ko muri bubikore, hanyuma munyemerere tuyanzikire muri ibi, tuyanzikire muri teritwari ya Rucuro uko bukeye. Muri teritwari ya Rucuro amakuru atugera aratubwira ko muri groupement ya Gihondo ariho haramukiye imirwano mu gace ko bita Nyabiteja. Nyabiteja ni muri groupement ya Gihondo muri sheferi ya Bwito. Ahangaha muri sheferi ya Bwito twagiye tuhagaruka kenshi, twagiye tugaruka ku mirwano yagiye mu minsi yashize. Imirwano yakundaga kuba ibera muri groupement ya Bukombo. Ubundi Bwito igizwe na groupement ya Bukombo, groupement ya Tongo, groupement ya Bambo, groupement ya Gihondo, groupement ya Mutanda, yemwe na groupement ya Kanyabayonga. Nizo groupement zigize sheferi ya Bwito. Ariko kandi groupement ya Mutanda mu minsi yashize yaberaga mu mirwano, ukabona ko groupement zigize sheferi ya Bwito hafi ya zose n'ubundi zigenda zizungurukwamo n'iriya ntera hamwe Dominique Ndaruhutse utakivugwa, aho benshi bakomeje gutekereza ko uyu mugabo ashobora kuba yarishwe ariko bikagirwa ibanga, aho ibitero byinshi bikomeje gukorwa cyangwa se kugabwa. Cyane cyane ubwo turavuga ibitero, ntabwo bagira batya ngo bagabe ibitero kuri FCM 23, ahubwo ibitero babigaba ku baturage. Answa nibo bagabye igitero cyahitanye abaturage bageze mu 9 biciwe muri Bishusha. Murabyibuka twarabibabwiye, ari inkuru mu by'ukuri, aho abaturage bo muri centre ya Bishusha bagabwe igitero bakicwa, ndetse intare za Sarambwe zigatabara, aho benshi bari bateganyijwe. Ni masakre yiteganyijwe gukorwa. Muribuka n'ubundi uyu Mbitezi niyo bivugwa ko yagabye igitero gikomeye cyane ku baturage bari gukora sarongo cyangwa se umuganda, aho bita Igatsiro. Murabizi ko naho ni iwabo w'indiri y'izi ntagondwa bitewe n'imiterere yaho. Ni ibice mu by'ukuri navuga ko byagoranye, sheferi ya Bwito byagoranye kugira ngo uyu aduyi cyangwa se izi ntera hamwe ziveyo, kuko buriya ugeze muri axe ya za Mubirubiru, axe ya za Kiyeye, usanga hari FDLR z'igikamba, FDLR foka za zindi ziyamaze igihe kirekire ndetse zigaruriye amasambu. Kandi mwibuke ko atari kure y'iwabo wa Fande Sultane Makenga, kuko ni mu bice birimo za Gitunda, kuko Gitunda nayo ntabwo iri kure cyane ya Nyarubande, kuko urumva ko ni muri direction imwe. Ni iwabo wa Fande Sultane Makenga. Byumvikane neza cyane yuko ari ibice n'ubundi byagoranye kugira ngo hagaruke umutekano, kuko ibitero by'ahangaha AFC igerageza kubirukana bakava muri ibyo bice, bagasa n'abagarutse gatoya, bakagaruka bakerekera muri groupement ya Bukombo. Bukombo bahigwa ntibinjire muri parike kuko ntacyo bashobora kubonayo, bakongera bakagaruka bakajya muri Tongo bahigwa bagakomeza bakajya muri Bambo, ubundi bakagira batya bagahita basimbukira muri za Kazaroho. Ubwo baba bamaze kugera mu ndiri yabo mu mashyamba. Hari ukuntu bacomoka muri ayo mashyamba bagaruka muri Binza, ariko Binza ntabwo iri muri Bwito, yo iri muri Bwisha. Niyo yonyine imwe muri groupement zigize Bwisha ikunze kuberamo cyangwa ikunze kubamo abo bacengezi, bikumvikana bikaba mu by'ukuri bisa nkaho biba bigoranye. Answa ikindi wenda nshobora kugarukaho nuko abangaba bagaba ibitero mu by'ukuri bakabigaba ku baturage kugira ngo n'ubundi badestabilize, bigaragare ko nka teritwari ya Rucuro yatangiriyemo cyangwa se yatangiriyemo impinduramatwara cyangwa iyi ntambara ya FCM 23 yo gusubiza abaturage agaciro kabo, kagira ngo wenda aho byatangira hakomeze habe habi cyane. Ariko ntacyo AFC bitagerageje gukora, aho bagerageje ku installa system ya autodefense, nabwo numwe mu muti wo kugarura umutekano muri biriya bice. Ubwo bagaforma aba local defense, ni bamwe mubona muri uniform, babambaye uniform ijya gusa n'igihuru, ndavuga ubwo ni nka rouge bordeaux cyangwa se ubwo sinzi uko nshobora kubyita, ni uniform baba bambaye, ariko bakaba ari bamwe mu by'ukuri mu bagira uruhare rukomeye cyane mu kugarura umutekano. Ariko kandi ugasanga mu buryo bumwe cyangwa ubundi biragoye. Ahangaha rero muri axe ya Nyabiteja niho amakuru
atubwira ko haramukiye imirwano hagati y'aba ba autodefense cyangwa se aba basirikare barinda umutekano iwabo, aba local defense muri gace ka Nyabiteja muri groupement ya Gihondo. Bivugwa ko ibi bitero byabaye cyangwa haramukiye amasasu bitewe n'ubwicanyi bwakorewe ababyeyi babiri ndetse n'umwana w'umukobwa umwe mu gace ka Nyabiteja. Ibi rero byatumye haramukira urusaku rw'amasasu nk'uko amakuru akomeje kugenda tugeraho. Saho gusa rero muri teritwari ya Rutshuru kuko no muri teritwari ya Masisi aho haramukiye iyi mirwano muri iki gitondo cya tariki 13 ni muri secteur ya Katoyi. Secteur ya Katoyi burya ni imwe muri entité administrative décentralisée zigize teritwari ya Masisi, kuko buriya teritwari ya Masisi igizwe na sheferi ebyiri na sektere ebyiri. Ubwo ni sheferi ya Bashari na sheferi ya Bahunde, sektere ya Katoyi ndetse na sektere ya Oso Banyungu. Murabizi ko icyicaro cya sektere ya Bashari kiri aho bita Kichanga, icyicaro cya sektere ya Katoyi kikaba ari kiri Gatoyi, aho ngaho hari ya Gatoyi nyine muri centre kwa Bigembe. Hanyuma icyicaro cya sektere ya Oso Banyungu kikaba kiri i Nyabyondo, icyicaro cya sheferi ya Bahunde kikaba kiri Bweremana. Nuko nguko nibyo bigize teritwari ya Masisi. Ansa makuru atubwira ko muri sektere ya Katoyi ndetse na Oso Banyungu kugeza amagingo yemwe na Mokoto ariho hakirangwa n'ibitero bimwe na bimwe, kuko Bashari Mokoto ni imwe muri groupement zigize sheferi ya Bashari. Sheferi ya Bashari igizwe na groupement ebyiri, Bashari Kayembe na Bashari Mokoto. Bashari Mokoto rero akaba ariyo irangwamo n'intambara mu bice bimwe bisa nkaho bijya kwegera teritwari ya Walikale. Ahangaha rero muri sektere ya Katoyi haramukiye imirwano. Amakuru aratubwira ko ari mu duce turimo Ntete, uduce turimo Ntete, uduce turimo Mikeno, uduce turimo Kinigira na Ruke ndetse na Murema. Iyi Ruke mwibuke ko ariho bahanuriye ya drone yarasiwe. Amakuru atubwira ko ari ubundi operasiyo y'iyi ndege, amakuru atubwira ko bayirashe abo ku Mahema, aho bita muri Gatoya ku Mahema, aribo bayirashe kuko yari ku butumburuke bwo hasi iragenda ijya kugwa Ruki. Burya ntabwo ari force za Ruki zayirashe, ubundi yarashwe ubwo yashakaga kurasa. Yari yabanje irasa kuko yarazungurukaga, kuko murabizi ko ziriya drone za CH4 zifite ubushobozi bwo kumara amasaha 6 mu kirere, kuko ziba zifite bateri enye. Urumva bateri enye, bateri imwe ikaba ishobora kurangiza amasaha 2 umuriro utararangira. Urumva bateri ya mbere irashira, igakoresha iya kabiri, igakoresha iya gatatu, igakoresha iya kane. Bateri enye mu masaha 2 urumva na amasaha 6 ishobora kuresista. Urumva ko ari indege ikomeye, ari drone ikomeye cyane, ndetse ihenze kuba zikomeje kugenda zishyirwa ku butaka. Urumva nabyo nabyita ni umuti ndetse no kurengera abaturage, nk'uko Lawrence Kanyuka yabitangaje. Si yo gusa yahanuwe, makuru atubwira ko hari indi yakubiswe hasi mu gace ka Runtukuru, naho ndibuze kugaruka aho habereye operasiyo zikomeye cyane. Makuru akomeje kugenda atugeraho atubwira ko ahangaha muri Ruki, za Murema, za Ntete ndetse no mu duce turimo ahangaha ni muri sektere ya Katoyi ndetse werekeza no muri za Ufamando. Amakuru aravuga ko haramukiye nanone imirwano. Mwibuke ko hari ibirindiro bikomeye cyane nababwiye by'interahamwe ndetse bya coalition muri rusange biri i Mahanga. Iyi Mahanga rero nayo akaba ari indiri y'interahamwe. Rero nk'abantu mwe birasaba iyi ngiyi nayo kuza igihe Mahanga izafatirwa. Ntekereza ko ari bwo Gatoyi ndetse na Oso Banyungu bishobora kuzasa nkaho bigarutsemo umutekano. Ahangaha tuhavuye tuhite twerekeza muri Kivu y'Amajyepfo, naho turebe uko haramutse. Ni mu gace ko bita Ruhago. Ahangaha naho ngo haramutse habera urugamba, kuko drone yacu yatubwiye ati naho kabisa haramukiye shambra cyangwa se imijugujugu y'amakopora. Turaza kuba tureba uko biri buze kugendaho. Murabizi ko amakuru yacu ya nimugoroba yibanda ku makuru
ah, abagaruka kuri Armed and Casualty Report cyangwa report ya risasi na majeruhi, turaza kuba nabyo tubirebera hamwe. Munyemerere ahangaha duse nkaho, ariko rero ahangaha muba muri Ruhago ngo kuva saa munane z'ijoro, saa munane za mu gitondo, ntabwo ari ijoro, ubwo ni mu gitondo, ngo koalisiyo yagabaga yari kuraraga ibisasu ibibombe, aho bakeka ko hashobora kuba hari ibirindiro bya FCM 23, aho amakuru atubwira ko AFC ngo byageze igihe nayo mu masaha ya saa 11 ikabasubiza. Urumva ko rero naho bishobora kuba bitoroshye, urugamba rwaturutse saa 9. Turaza kuba turebera hamwe uko situation zikomeje kugenda zitwara. Twakomoje kuri Runtukuru. Runtukuru ni muri teritware ya Walungu werekeza muri Shabunda. Makuru ahaturuka aratubwira ko AFC mu 23 nayo force zerekezagayo zaje kurwanira muri Runtukuru ndetse na coalition, ariko igizwe hanini n'abarundi, nyuma yuko ku munsi w'ejo, ariko ko ku munsi w'ejo habereye urugamba rukomeye cyane, ndetse ngo habayeho no gutakaza ku ruhande rw'ingabo z'u Burundi, ku ruhande rw'ingabo z'u Burundi. So rero ngo bikaba harimo no kusa nkaho bajya kwihorera, kose barihorera. Muzi operation ya Kibandama-Ngobo bazihorera, bajya kwihorera, ubundi umujinya urakubitisha cyane. Bigiye kugaba igitero ufite umujinya, byanga bikunze urongera ugakubitwa, ugahanwa. Zose Burundi zirahanwa nuko zitumva, ariko Gaspard baratuzi uko ababivuga ari guseka, ugira cyakora nta mwana we burimo. So amakuru rero akomeje kugenda atubwira ko uko ubungubu bukeye, n'ubundi haramukiye urusaku rw'amabombe. Ubwo ni muri teritware ya Walungu werekera muri teritware ya Shabunda. Ibyo ngibyo nabyo nibyo bikomeje kugenda bitugeraho. Twihute cyane, ingabo z'u Burundi zikomeje kwiranforsa mu misozi miremire ya Minembwe, mu gihe cyo abaturage n'ubundi batahwemye kuzamagana. Ariko umuvugizi w'igisirikare cy'u Burundi General Gaspard Baratuza, mu by'ukuri uyu mugabo ubwo yagiranaga ikiganiro ndetse na BBC, amakuru aratubwira ko uyu mugabo yaje guyobya ndetse akanahakana ibikorwa by'ubugome n'ihohoterwa bikomeje gukorerwa abaturage bo mu bwoko bw'abatutsi bahariya Imunembwe babita Abanyamurenge. Abangaba rero izi ngabo zafunze, birazwi ko zafunze urujya n'uruza rw'abaturage, cyane cyane mu Minembwe ndetse no ku Ndondo. Abatuye rero muri aka karere bavuga ko ingabo z'u Burundi zafunze amayira y'ubucuruzi, zikumira abaturage kubona ibiribwa, ndetse zikajya zibatera ubwoba ko abazarenga ku mategeko yabo bashobora kuzicwa, kuko bamwe barishwe, abandi barafatwa, abandi barafungwa. Inka murabizi zarasahuwe, nta nka yegera abarundi, barashorera inka magana bakohereza mu gihugu cyabo. Abaturage bakeneye ubutabazi kabisa, bakeneye ubutabazi. Umva, niba ari ikintu AFC ikeneye gukora, abantu bose bakavuga ngo bravo, bagakoma mu mashyi, no gutabara abaturage bo mu Minembwe kabisa. Iki cyo ni kimwe mu bisabwa, kuko n'ejo bundi umuvugizi wa AFC mu 23 mu bya gisirikare BSR Wiringoma aganira n'ikinyamakuru cyitwa Le Volcan News, ndumva ni Le Volcan, yabajijwe kuri ibi bavuga bati harindiriye iki cyangwa muteganya iki kugira ngo abaturage bavanwe mu rungabanga, bavanwe mu kangaratete. Tangareje ko bashonje bahishiwe, ngo buri kimwe cyose kigomba gukora, ngo gusa ngo baba byereka opinion internationale, ko se opinion internationale itagira icyo ikora. Abaturage bakoze imyigaragambyo ariko bikarangira nta kigize. Hanyuma amakuru avuga ko Baratuza yivuguruje mu kiganiro ubwo yabazwaga n'umunyamakuru, akamubwira ati kuki ibi ngibi mubikora. We yaje gutangaza ko ngo ari intambara y'amagambo. Mu nyumvire kweri,
iyo ngo ni intambara y'amagambo. Urumva ko rero mu by'ukuri icyo ngicyo murumva ko ari ikibazo gikomeye cyane. Hanyuma Patrick Muyaya nawe umuvugizi wa Kirombo yaje gutangaza ngo icyatumye batajya gusinya ibiganiro i Doha ngo yuko ngo ari uko ngo ari uko ngo icyatumye ngo bajya ngo bajya batajya mu biganiro i Doha ngo nuko ngo igihugu cy'u Rwanda ngo kitavanye ngo cyanze kuvana ingabo zacyo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. So urumva ko rero hagati aho ngaho urumva ni ibintu bidafite aho bihuriye, yemwe n'amasezerano akomeza kugenda asinywa. Reka wenda nsoze aya makuru, mbararikira amakuru yacu ari imbere. Ni amakuru ari buze kwibanda ku bijyanye ndetse n'ubusesenguzi ndetse n'ibijyanye n'umutekano w'uko situwasiyo zihagaze ku mirongo y'imbere ku rugamba. Ndabashimiye cyane, amakuru yacu yo nakagaruka. Ciao ciao.